بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها ومن خالديها. تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إننا نحمد الله سبحانه وتعالى على ما وفق وأنعم ومن علينا، ونحن في هذا المجلس سنتناول قضية ومسألة مهمة تهم المسلم في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الحوادث والمستجدات. والمسألة هي ما حكم الانتخاب أو ما موقف المسلم من الانتخابات. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني في هذا المجلس لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل عملنا جميعا خالصا لوجهه الكريم. أيتي الله سبحانه وتعالى تدد ماوندو توودو سنيدو حندو يتede waddo en bibbe adama teddube wadi en julbe wadi en jaabe moftaniraado Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moƴƴori e meɗen nemaji heewudi ɓurɗo mawnude on ko wongol julɗo. O watti ɗon kadi o waɗi en jaabe e moftaniraado Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moƴƴori e men nemaji heewudi ko ñaamete, yarete, e ko ɓornete, e ko hoɗete, e ko waɗɗete, e ko duncitorte. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. San linti ɗo nemaji Allah ɗin en andata ittiri majji. Ko hanɗe jaɓɓorde nemaji Allah ɗin ko jarnugol mo, weltanomo, yettamo e majji, hutoraɗi e ko o yiɗi o yarli ko. Hara en dullali, hara en hutoralɗi kadi e ko o haɗi en ko. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, tolande men nde ɗo hande ko masala yewteten ɗo, masala himmuɗo wonande julɗo on. Kanko piiji ɗin fuu ko o anday taho ko honɗum o hani wadde e majji si o waɗa, min haysul iqdam wa min haysul al ihjam. Ka yarugol yeeso waɗugol e ka dartagol hara waɗali, wona yo hotto tun, wona yo tun kadi no waɗe o wiya o waɗay. Ko masala julɗo on honno o wawi wonirde e fewndo wana woteji leydi si tawi kayri ko ndi suɓorta lanɗo mayri on ko vote. Ñawore ma wi e ñawore vote est ce que no harmi ka hino dagi. O masala ɗo ko masala keso mo alano law fewnelaɗo, alano kadi fewno alayhi wa alihi wa sallam. Ko ɗum waɗi yeddodiral ari hakkunde karamokoɓe bayna mujizin wa bayna mutawaqifin. Woɓɓe goo wi'i no dagi gol,
tentini be Allah jarri bori wonugol e leyde tawi ko non la morte ka leyde wobbe go wi no harmi be ko wombe e leyde ka tawata wona dum la morte ton ko laamu ronangu fayda ko heewi kon hara ko laamu ronangu ko royaume ma kambe ko wobbe darti he o masala do kami mijito dum kadi no ton on taway wonde o landete lande o ina ana ajubuno anha gol ngal landal don o fanka ma yatawaqqaf o lande o salo jabagol masalaji kesi di fodi tawata nas ala emu ial sellungal feeñungal ko tindinta mu sikki ala tinnare karamako ben luutondiray e kadi haray felore jokkabe ko wadi mo be ko Allah fawi dum kon ko rewirgol Allah ko haqqille makko de hewti e mun kon si tawi o jangi o hebi mustawa o hebi niveau towdo fami moƴƴi mas'ala keso yanoyi alika sunnanallaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wiwɗo lanɗo on ko ni tun o suɓortake sinani Allah manti julɓen o wiɓe wa amruhum shura baynahum fiyake maɓɓe on kamɓe julɓe fi maɓɓe on hakkude maɓɓe ko ɓe diisodir alay wa shawirhum fil amri o wi nelaɗo diisino wondiɓɓe ma ɓen e fiyake on kono l'islam wallini dawabit e muwasafat liman yatawalla al-hukma l'islam sifaji e eɓɓoreji laamotoɗo julɓe ɓen on no wallina ko be o wona julɗo o wona anduɗo kadi ñawoje ko harmi e ko dagi o wona gorko ɗo no yeddodira sike debbo no sella ka o laamo julɓe ɓen ka sellata o na masala on ɗon taw en hewtalimo yo taw hara ko o nunɗuɗo wona o andiraɗo fasiqiyagal e boneji sifa ɗin ɗon l'islam no wallini ɗin ɗon jon noon sahabaɓe ne laaɗo ɓen ɓawon laaɗo fatike fi lontagol ngol laawi tati ari ɗiɓe hutori laawol aranol ngol ko ahlul halli wal aqdi ɓeɗo moɓodira ɓe suɓo kono tawa ko goto atti proposude ka saqifa ida ko ɓe tumbodiri ɓawon laaɗo sallllahu alayhi wa sallam o fatike ɓe tawi gasta wonirde ni julɓe wona hara lanɗo ala farag vacance de pouvoir gasata ka l'islam ko be heɓo wi o yamirowo haɗa sina ɗum paga e waɗay mo be wiya min do min a ɓuralan min a yamirtalan an woni hombo fi honɗum ɓayɓe tumbodiri ɗon fi suɓagol ko hombo lontoto nelaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɗen andi juuti yawno ha ta kamɓe madina wi ferɓe ɓen minkum amirum wa minna amiru yom lanɗo on heɓay lanɗo fimon onon men kadi men heɓa lanɗo fi tawi marsirtano ɓay ari pornigo seeɗa omar radiallahu taala anhu o aboubacry o nelaɗo fe o yeeso meɗen yo julnu en himo wuuri radiya lana an yakuna imamana fi dinina falimaza la narda an yakuna imamana fi dunyana nelaɗo weltori o jaɓi yo aboubacry almo en o ardo en ka dina men ɓay julde ko e dina jeeya ko fi honɗum hayta weltorenmo yo ardo en kadi ka fi aduna meɗen o wi ɗum ya ababacry
ayatuka immo mimmi mi wotanima mana mi yettanima aadi wonde ko Allah motomi kal islam ko no wete mubaya'a wona wallingol kartangal ko jonnugol kon inna awa min mi jabi ya laamolan mi jonnima aadi mi jonnima kongol ko mana on walni kadi kartangal ko goto on tomati yimbe ben immi be wadi mu mubaya ben wombe don no gasa wobbe go wada hari ala don ben kadi wadi roy seeda ha tigon fo jabi dum do ko lawol go lawol di mongol ko wasiyagol lando on wasiyo inna simi maayi ko kaari lontotomi Abubakar o wasino o inni si feƴƴiyan miɗo tori on fop yo ŋaccu Umar lontomi ɗum kadi Umar ko non lontori koye wasiye Umar ɓawo o tufama o tañƴinike o yulata o ndaari yimɓe jeego ɓe nelaɗo sallallahu alaihi wa sallama jikkuno moƴƴi ɓe tawata ɓen ɗon yimɓe ɓen no yiɗi ɓe o wi ndaare ɓe jeego ɗo suɓon hakkunde ɓeeɗo goɗɗo e maɓɓe ko ardo sabuna ɓeeɗo nelaɗo fewndo ko o feƴƴinta hari mo weltani ɓe e kadi miɗo andi ɓeeɗo yimɓe ɓen no yiɗi ɓe o wi ɓiɗɗo an on yo wonu diisineteɗo ka suɓagol kono kanko o jeyaka e suɓeteɓɓen o acci ɗum woni hakkunde yimɓe jeego golɗo laawol ko noon jokkodiri e julɓe ɓen arif lontingol ɓiɗɗo mum par laamu ngun woni ronatengu banu umayya ɓaawo ɓe hettiti ɓaawo ɗum fayde laamu ngun joni woni kala lanɗo ɗo e o mayde o préparay ko hombo lontotomo o ƴettana on ɗon kadi yimɓe ɓen yoɓe waɗanmo mubaya yoɓe ƴettu aadi ɓe fiɓa aadi wonde ɓe jaɓanimo wonde ko on ɗon lontoyto ko on ɗon laamotoɓe ɗum ɗo fof yaari noon banu umayya waɗi ɗum banu abbasi waɗi ɗum e woɓɓe go ahlu sunna wal jamaa ɓe wi kala wongal on tigi rewi o falliri ha o hewtoyi ka laamu ami lahu l-amru wa ad'ana lahu n-nasu wajabat ta'atuhu kala ka on tigi falliri o rewi ha o hewtoyi ka jullere laamu o jogiti fof hande kadi wonti e juuɗe makko piiji ɗin fof tabiti haray ɗoftagol mo waɗɗike fannin o yamirali yeddugol Allah yaltugol e ley ɗoftare makko sorto ƴetta alaji haɓugol mo haray no harmi ahlu sunna wal jamaa kamɓe ko ɗum ɗo woni manhaju maɓɓe on joni noon enen ka wonɗen ɗo wona sen ƴetti misal leydi lagine ka wonɗen ɗo en heɓali ɗo taw immiɗo dari wi'i min miɗo faala ñawirde deftere Allah nden e sunnanelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam nandu hendu woni wifude fewno ɗo la budda al insanu yakunu waqi'iyan wala yakunu mithaliyan neɗɗo o wonay ƴettowo ko fewndi kon ani réalité ko woodi ko na ƴettugol koyɗi mawigol no foddi no foddi ko fodduno hara julɓe ɓen ko fodduno julɓe ɓen hara ko ardotoɓe ko julɗo hara ko kam yimɓe anduɓe kadi ko hombo hani ardade hara ko ɓen suɓimo wiyete alul halli wal aqdi kono Allah jarribori julɓe ɓen fewndo ɗo attabaiya yani jokkutugol iwtirgol ɓaawo fewjanegol ñaawegol ko ɓe wona ñaawirede kon wonɓe ɓe e ñaawude ɓen ko woɓɓe goo woni ɓe e ñaawude mana ko woɓɓe goo laamiɓe
on andi laamuji ɗin fewndo ɗo ko ya laamo woɓɓe laamo da e woɓɓe laamo ma ɓay noon en wawata changugol ɗum ɗo nde wootere fewndo en wawata yaltude e ley laamateriji wooduɗi ɗin fewndo ɗo kala ko waɗuma sa wullitoto koye laamu wongu fewndo ɗo ngu justice ka gendarmerie ka police ka mairie ko be yaha toon ko toon huntata haaju ma on si toñem ɗen iway e hoore ma ko toon joni noon ari yimɓe dari ki wi no faala laamade e wi en heɓali dariɗo inni min ko deftere Allah ndege sunnanela ɗon mana ko parti islamique no wiroto noon heɓali ɗum parti ji woduɗi ɗin fof fayda woduɗi ɗin ɗo ko julɓe woni ko ardiɗi ɓurɗuɗen ko julɓe yarli julɗo on dagaki ka o wota fesko yo ñobbu juuɗe makko ɗen o jooɗo inna min mi ala ukkade e ɗum ɓe simi wottani ɓe waɗoy ɗo luwa ɓe harminoyi ɗo e luwaji maɓɓe ɗin ko dagi ma ɓe daginoyi ko harmi ma ɓe waɗoyi ko lundi sharia haray to banno wodi wiɓe yo warre noon yo no fiya nga warri noon haɗata do goɗɗo e ɓen ɗon dariɓe goɗɗo goo gañoyo o laamu feere ala joni a waɗali si o laamoyike kadi haray sariyaji to yayi hoore ma a wata dogde yalta ka leydi ɗin sariyaji ɗi wiɗa ɗon gasa sa a wotaniɓe ɓe waɗo yayi ɗin ɓe dagina ko harmi ɓe harmina ko dagi ka sharia si ɗum waɗoy ala ko wawɗa a wona e ley a sumetoto e ley ala ɓay a wawata wonde a laamaki maka ko imma wona ko allami ma hiɗa wonde e laamiɗo on allama feere ala hatuman yarli taw si a wotani goɗɗo e mahaji ɗi yiruɗamo ɗin e konguɗi ɗi nanirɗamo ɗin e aadiji ko o ƴetti kon si o lundo ɗum taw si hareno jokkuma ko ɗiɗo masalaji wonɗen e arde e muɗum beru ko andutoɗen kon Allah hawrden e sawaba e wi en bidaya tan darantoɓe fi laamu ɓen no anda haray no hiɓe ɓurdi tawataɓe foppo maɓɓe ka fuɗɗi ha ka hatti e sifaji moƴƴuɗi ɗin fou hiɓe fota haray woɓɓe no ɓuri woɓɓe miɗo tawti ko ɓe wiɓe ɓay feere ala woten ɓay en heɓali goɗɗum go en heɓali taho ngol wawden suɓorde lanɗo ɓattigol eno sahabaɓe gerduno non ma nanodirgol no sahabaɓe gerduno non taw kono koye hoore hon ɗum votata ma min no mi yiri noon koye hoore hon ɗum suɓatoɗa lanɗo andu taw ko a julɗo koko moƴƴi o hani wadde koko moƴƴi o hani dogude ɓawo mum fi yo waɗo haysi kanko wata wadde ko ɗum waɗi ko ɓe weeɓitiɓe fof no ɗaɓɓude maɓɓe ndara suɓora on tanƴinagol ɓeɗo fop ko oɗo ɓuri moƴƴude o ɓuri moƴƴande diina kan ɓorde las ɓe anduɗa mawɓe mum ɓen e lasiliji mum ɗin e beru wo ko anduɗa ko winda fi maɓɓe e ko wowla fi maɓɓe komi faala wiide ko ndeɗa suɓo
wota suɓor mo ɓay oɗo min e makko ko ɗengal wotal men wowlata la ya'tamidu alayha almuslimu fi ikhtiyari man yaqudu lbilada ɗiɗo fof ɗe daranɗe ɗo fop julɗo na ɗum ɗo o foti e darude few ko siɗɗo ma kono ɗa andi na fewuɗo taw wallumo de laaɗo maki unsur akhaka zaliman aw madluman wallu siɗɗo ma on woni ko kanko toña woni ko kanko toñi ɓeyni ya rasulallah ansurhu ida kana madluman fa kayfa ansuru ida kana zaliman qala an ta'khudha biyadihi nelaɗo maki wallu siɗɗo ma on no woniri o woni ko kanko toñi woni kanko toña ɓe wi he nelaɗo siko kanko toña miɗo andi no mi walliramo mi wallaymo kono siko kanko toñi kadi ko mi wallimo ɗon kadi mi jinganamo ɗon laɗo maki hi hono ɗon ballal ngal no serti ɗon ko wallirtamo ko nangugol jungo makko on inna wota o toñu haray ko noon woni ko haniri kon joni noon si tawi e nder ɓe dariɓe no faala laamu a andi goɗɗo gono toon oɗo sinda oɗo o no moƴƴi ɓuuri luttuɓen fof ɗa andi goɗɗo toon on no boni on si hendike laamu ngun o lorray jama on o naɓira leydi ndin ɓaawo o adday tanaji o adday fitinaji si a ñobbi juuɗe a inni a min wottugol no harmi mi ala e wottude a wallitaki oɗa mo tañƴinɗa oɗo no kelɗi oɗo nafay leydi ndin oɗo wallay diina kan oɗo tambitoto oɗo a wallalimo haray no wayi wasi tawi a wallitiki bonɗo on koko woni e peesude balance on sa waɗi ɗo kilo a waɗi ɗo kilo si a ɓeydi e hoore o kilo ɗo feccere haray a walli a ɓurni si a ɗuyti e oɗo kadi feccere haray ɗo kadi a wallimo oɗo woni a ɓeydu e makko woni a ɗuytan contraire makko on haray a wallitike mo kono si tawi a ɓeydalimo a ɗuytali e oɗa haray fayi ka wonno no gasa ko ɗon accuɗa ma no gasa wonno ko contraire on ko ɗon wallitiɗa nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no maki umamatul hadith o maki man istataa an yanfa akhahu falyafal mo heɓi taga fi wallugol siɗɗo muɗum yo wallu siɗɗo makko julɗo ko fanda ɗo siɗɗo makko julɗo ɗaygo siɗɗo makka ƴiƴantum yon tigui waɗu ɗum ɗo ko goɗɗo gatano yaare gati goɗɗo o tampi o soñji goɗɗo wi nelaɗo min miɗo wawi moccugol yaare si mocci tun Allah no ɓuttina laɗo maki moccu o mocci mo ɓutti laɗo maki mo heɓi feere nafugol siɗɗo mum yo nafu idan min miɗo tawti wi'uɓe si tawi a ndaari a suɓori dariɓe ɓen e o alhaali ɗo ɗi muwasafat ɗi dawabituji ɗo ɗi itibaratiji ɗo haray a waɗi ko haani si a waɗali ɗum haray si tawoyi bonɗo on gañike haray hiɗa jeeya e wallitiɓe a wallitori autrement a wallitori yani mi jihatil axiyan kadi anden wi'ugol joni ko be heɓen no l'islamu on walliniri no ñawirte noon fannin ɗum waɗali koye ñobbu juuɗe ɗen fanken tampere nden ɓeydoto boneji ɗin ɓeydoto no wayi si a ari a tawi goɗɗo yiita nangimo himo sumude kono nge wawali mo taw few maratibuji étape ji fi wallitagol mo ngol étape ji ɗin no waɗi lowe ko bone ɓurɗo mawde on taw ittete ko ya yaltimo taw ka yiite ittamo addamo liɓamo ka leydi ka yiite ala haysi weƴƴitaka ɗon sindanamo ɗon edi ka wonno e sumude ɗum sa ittimo ka yiite a wallinimo taw ka koccuje
ɗon le o ala e sumude kono ɗon kadi o tampay on tuma noon ɗaɓɓoya linsere ƴettamo noon waɗa ka linsere ɗon kadi fayin linsere nden ɗon kadi fayin hewtanalmo ko hatti ɗon sa heɓoye buutuɗa to ɗo adda on ɗon buutuɗa to ɗo wallinamo ɗon kono lutti fayin ñawdugol mo on tuma ɗon addoya ko wujete e ko ɗabbirte e ko ɗumannete kono joni sa himo sumude inna no ko tuma tawa mi heeɓi ko wujete kon mi heeɓi ko pompete kon mi heeɓi ka o wallinte mi heeɓe ko ɗaati mi heeɓa ɗum ɗo taw miɗo yaha ɗaɓɓa ɗum taw fanni mi heeɓa ɗum mi ala ittemo ka yiite haray marsani qaida on wi'i yurtakabu akhaffu dararayni aw yudfa ala addararayni birtikabi akhaffihima ani bone ɓurɗo mawnude on pottinirte ƴettugol bone jaasuɗo on si tawi hino boneji ɗiɗi ko be goɗɗo e majji ƴette hino ɗo boneji ɗiɗi pellet ko imma wota ma ronka wotude imma wota no gasa o mo wotanɗa ɗo ko oɗo ɓuuri moƴƴude en no famirɗa noon o gaño wiyen awa a lundike no sharia on wiri yo lanɗon suɓe noon ma ronka wadde ɗum ɓurɗo bonde on ɗon o feƴƴa ko hani kon ko pottinirgol bone ɓurɗo mawnude on bone jasuɗo ko ɗum ɗin alhaaliji no ɗuuɗi ka sharia ko ɗum waɗi si tawi ani gorko janano yi'ugol awra sonnajo janano no harmi kono si hewti joni wano ko himo jibinde si heɓaki ko wallitomo no gasa ka o lutti e muɗum ma bobo no wawi ka maayi ma no wawi ka o jukki e muɗum tawi ko gorko docteur jo gorko woni ɗon en wiya joni ɗo sharia on no harmini darugol awra debbo janano kono noon sinda ɗum ɗon edi o luttugol e jibingol ngol ma bobo o maayigol ko ɗum waɗi ñamugol tew ko sewi no harmi nassul qur'an kono si yehi ha neɗɗo on o welama tawi si o ñamal tew ko sewi ngin o maayay haray ko yo o ñaamu tew ko sewi ngin o duñina bone ɓurɗo mawnude en bone ɓurɗo jasude on si neɗɗo ɗeɗɗike yargol beere no harmi ijuma an kono si neɗɗo ɗeɗɗike tawi ala wo ko ittira ɗeɗɗere nden sina beere so yarani beere nden o itti ɗeɗɗere nden no gasa ka ɗum woni sabu makko daganike mo yargol beere nden fi ittugol ɗeɗɗere nden donc ko wiyeten ɗi voteji min hasal qabil ɗi voteji ko e o alhaali ɗo woni ko darura feere ala ko be goɗɗo laamu leydi won tawa goɗɗo laamaki ndi joni noon ko e ɓe ko dariɓe ɓen wi no faala ko e ɓe ɗo wona e suɓede e ɓe ɗo ɓe fotata hatman faala si yimɓe jowo jeego sappo nogayo darike no faala hunde pelletti ɓen ɗon fo si ɓe eɓɓirama e eɓɓore etirgal tawa hiɓe ɓurdi fi tañƴinagol oɗo o gaynay o italeydi ndin e probléme e crise o italeydi ndin e soñdia e tampere o dina kan heɓay doole heɓay geɓal e juuɗe makko imma hara o ƴettudu aadi e muɗum ma ko e programme ji ɗi o windi ɗin yiwɗa ma ko yewtereji makko ɗin ko ɗum nanɗa e muɗum no wodi defte windade wonde votugol no harmi ko ɗum goɗɗo addana no deftere saago mo wanno yewtere ko wayitta ni goɗɗo addana mi deftere mo sikka kala ko deftere ko winda fof haray mi waɗa egitina wonde haray min miɗo jaɓi ɗum min on ko wawi windude kon fof miɗo wawi windude waɗum bal no wawi haray miɗo ɓuurimo o addo e deftere ha addo e deftere ɓe tawata ko menen jangguiɗi ko ɓay tun ko iwri yaasi wo haray no hitti ani kiidi ko lekki kono ñawdortake ko windugol mi windata toon kono miɗo wawi windude ha moƴƴa noon miɗo andi daliji ɗin ka ittate miɗo andi tahlilati honno gerdete o addi deftere nden o windude nden deftere o susta windugol sinano windirɗo ni no gasa sa a noddemo kanko tun alandike mo ene ko winduɗa ɗo ko foppiɗa hooli no wawi o yiyatoma goɗɗum go hoolaki kono ala o susta so o windiri harana noon o yitatake aduna sa leydi ka tawata laamu ngu ko ronete ɗum ko babira on ko si yiwi ko yo wi ko ɓiɗɗo makko on lontoto an a wiɗo joni nono naɗo noon ko yowote a yitatake few ko ɗum waɗi sa jangga e deftere taho andu ko hombo windi nde ko honto o woni o windi nde ko fi honno o windani nde
ko ɗum faminte moƴƴi jaɓugol ko o wowli nder ton kon e wonde fankugol ton kan kadi jokka haaju ma ko ɗum woni alfatawa almustawrada ahyanan tusabibu mashakil fatwaji itteteɗi e leydi goo ɗi adde ɗi appliqué e leydi goo goɗɗi goo ɗi hiɗi addude ɗi addude e probléme ji molanaɗi ko waɗi no woni e piiji goo ko gasta e leydi goo gasta e leydi goo ko ɗum waɗi karama koɓe saudi goɓɓe goo tigi ɓe watti jindude ɓe yaha ka leyɗe ɓe yiya ko honno alhaali on woni to honno julɓe wuuri ko piiji fatwaji goɗɗi goo ɓe change ɗi few ɓe change ɗi no wodi ɗi changetake few fatwa tawa ko sabita ɗi wata watta gayru kono fatwaji mahaɗi e ijtihad mahaɗi e ma'alat e dhurufuji fewndi ɗon ɗi إذا تغيرت الظروف والأحوال تتغير الفتوى donc haray karaɓɓini ɗon miɗo yi'i yo yimɓe ɓen yoɓe wakkilo ɓe vota no andi no woodi woɓɓe goo ko julɓe kono ko ɗayɓe ɓe yeyete noon gasa ɓe nana karama koɓe goo innaɓe he wotugol no harmi wottatake few tamo wota he terte ɗum no harmi haram ha ɓe naado e noppi maɓɓe ɓe jaɓa few kamɓe wowlayɓe ɗum ɓen si ñande wota hewti ɓe molto kamɓe ɓeygol maɓɓe fof ɓe yaha ɓe wotoya ɓe arta ɓe jooɗo ɓe fanka ɓuɗe ko noon e politique noon kadi no jaa e politique ji wona ɗe jouede ɗin a illin sinnugol adversaire jo ma on amina yimɓe makko ɓen ha ɓe fof ɓe jooɗo ɓe jobba juuɗe ɓe na gasata yaha noon yeɗɗa yimmaɓe a wakkilɗe noon andi ɓe ɗumannike ko alharbu khida ko gere ko jamfa ko ɗaynodirgol donc haray en joni ko sakkiti ko si tawi joni noon a wotani on tigi mahagol e ko wiɗen ɗo o yahoye noon ɓay wonde a andi goɗɗo ko hombo woni kaarijo wo tuma o laami ma tuma heɓi jawdi ma o heɓi teddugal ta kanko fewjata ɗon noon andata ko hombo ni sabuna fanni on tigi ɓeyne yatamaskan hatta yatamakkan summa yatamarrad wonde on tigi ɗa tiginto alhamdulillah rabbil alamin ha ɗo haray ko en goto kone ha inchallahu l'islam on ɗum ɗo e ɗum ɗo ha o jooɗoyo noon o tuto moƴƴi o yaltina ɗon o yaltina yeeso wongo goo ko yawino kon o allimuhu rimayata kulla yawmin falamma shtadda sa'iduhu ramani mi ekkintini mo fampagol ha ɓawo wawi fampade ko min go fuɗɗori no wawi o changeoya few o waɗoya ina parlement noon yoɓe wotu wonde gorko koye jombu gorko debbo koye jombu debbo probléme ala ma ɓe wotu wonde sonnaɓe naaɓe teddine few ɓe wotu wonde gorko na ƴettu ɓuuri debbo goto pet ɓe wotu ɗum ɗo e ɗum ɗo sifano noon yaahi ɗum ɗo fof komi tañƴini kon Allah nanguitirtama sabu Allah ko nanguitirte koko woni fewdo ɗon kon ko aroyta yeeso ko kanko Allah andi joni ɗa walla goɗɗo ɗo yo jombu jiwo wonanamo yeeso daroɗa ha ɓe inna ko sabu mamen okkiri fi tañinagol o suka ko fewɗo ko moƴƴuɗo ko ɗumaniɗo yahoya o holloya goɗɗum ngo o bonna feso o piya jiwo on o dampa o taw watta o juulata o watta ɗin piiji man andi ɗum way est ce que a nanguitoyte ɗum ɗon o taw yawa yeyde goɗɗo joni ɗo pihum o ƴetta kum pihum ɗon o yeddiri Allah joni an ko yeeyo téléphone ji yeyamo téléphone o ƴetta o watta film ji porno waɗa piiji goɗɗi go a nanguitirtake donc annduɗa kon ko fewno ɗon an Allah hiɗa andi komi suɓori oɗo ko tawde ko feeñaninmi e makko kon fewno ɗo ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo wala uzakki ala llahi ahadan haysi ko mubaya joni wi'en mubaya no l'islam wiri noon a ari e wiyama ko khalifa wonɗen e wadde mubaya a ari e khalifa on ubayi'uka ala kitabillahi wa sunnati rasulillahi ko noon wirete mi jonnima aadi an ndin wonde ko an woni lanɗo an mi ɗoftotoma kono noon ko e hoore deftere Allah nden e sunnalaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam yahoya noon o woñoyo ko hulafa'u ɓe njelo ɓe waɗa mubaya e hoore deftere Allah nden sunnalaɗo sallallahu alayhi wa sallam yiltoyi ɓe waɗoy piiji ngalawji piiji hawniɗi
est ce que wanda mo baya be nangitirte be nangitirtake ya akhi ko mi andi gon anangitirtake bay a etike suba gongol e taharraita sawaba a dabbiti ko woni sawabu kon ha bero ko gite ma de yiyata ko banu adama andata kon a wi ko dum do a wadi si Allah si yiltoyke kanko o yiltoyi ma Allah yiltiri pijirin Allah nangititama ko areta yeso kon ko anda kon résultat on haray ko non woni ko mi ande mudum si tawi haray mi falji wona mi don ko faljude ko mi faljo min ko dum do woni haaka mi joddo ko do mi gommi ko do mi hooli no way jango mi jango ya mi yito e goddum go tawan dum do mi falju nyande mi yiti faljere ande wo mi yiltoto kono ha fewn do ko dum do mi hooli yimbe ben ko yobe wakkilo be subo mo be tanjini odo ko hulowo Allah ko gollowo ko ittowo tampere ko nundudo ko feewudo ko tabintino nundal e peewal haray ko e mahagol e hoore dum don yobe ndara hoore mabbe toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hawri dinge e ko buri mojjude ko subhanahu e burbe mojjude ben Allahumma walli alaina khiyarana Allahumma walli ala muslimina khiyarahum wa qihim sharra shirarihim Allahumma qihim sharra shirarihim اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الامين toɓe wonɓe ka page Facebook laawol kisal e ka page Facebook laawol dina haray o weltanama on jarnama on addiga hono gelam programme fi andugol question ji ɗin ko honto ɗi addete on sibay ɗo Facebook on page on kono haray so wattanila o compte mo wonɗoji no waɗa haray e muɗum woni ka min ɗo woni ka Cheikh Marela haray o wakkilo to adda noon en question ji ɗin to nini meɗen jogui carnet question ji si on inni ko yon men jonnon priorité yon addirɗo question ji ɗin ɗi pertirbay fadinoɓe yontere ma jonti ɗiɗi ma ɓurɗi himmude haray meɗen jonnita karama ko meɗen konngol assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh to faɗal muskor joni noon ɓe suɓotoɓe ɗo si ɓe suɓoroyike on tigui saabu hara ko jokkugol ɗum asa hay siɓe tan ɗin yon tigayde kelɗa ɓe wooli siga ko yimɓe musalam ɓe wolno ko eɗen wooli o ko amen ɗo ko feno kono feno amen haray ɓen ɗon si jokkiri on ɗon noon ha o laami ko o waɗi ko boni ɓen ɗon kan kon wonta ñawore maɓɓe jazakallahu khairan no wirden noon si tawi goɗɗo o jokkiri faalaɗo laamu fii tum ko e leñol makko ngol o jeeya ma o jokkirimo ɓay himo jonni mo mbuuɗi himo andi o na moƴƴo wona o feewuɗo wona o nunɗuɗo wona o nafayɗo ko addayɗo fitna ko lorruɗo ko tampinɗo kono ɓay kanko himo heɓde intérêt personnel o jokkimo no wirɗa ɗo ni yimɓe musalam ɗo kadab ɓe wimɓe minen andi oɗo ko fenowo goy kono siɗɗo men fenowo no ɓurani men mo wona siɗɗo men wowlowo gonga ani woɓɓe go ko noon wano o yawi noon wa in ana illa min khuzaymatu in gawat gawaytu wa in turshad khuzaymatu urshadi o wi min ko ka leñol am mi jeeya si ɓe beewi mi beeway si ɓe feewi mi feeway min ko e maɓɓe to mi jeeya no ɓe wayi wo ko no mi wata julɗo na noon duwa wawde si tawi a wallitike goɗɗo e hoore ɗo andi o ko toñowo o ko fenowo o ko janfotoɗo haray a lundike aya ko Allah yi wa ta'awanu ala albirri wattaqwa wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan ɗo haray kala bone mo o waɗoyi hiɗa jogi geɓal so yatika nasibuka a heɓay geɓal ma ngal puisque ko an wallitimo hiɗa andile kadi ko honno o wayi ko honɗum o woni ko pellet a heɓay bakkatu boneji ɗi o waɗoyta ɗon ɓay hiɗa andi ko waɗay ɗo bone hiɗa andi ko e hoore ɗum wallitoɗamo toriki Allah ta Allah waɗu en waɗoɓe ɗum ɓe allahumma amin ɗam hari ɗon ɓe lamdal landitetegal e fatwa mo waɗɗen e ɗe balɗe ɗo ɓe yewtuno toon fi o neɗɗo moccay ɗo à distance ko waytata noon joni noon ɗe marno musidɗo haɗaɗo ɗum ka yaasi fota ha no addiri o joni noon mi jenti hari wo o wallini ko nani e o fatwa moɗon ɗo ɗe so tawi ala siɓɓe o tigui hay goto ɗon ɗe wawɗo moccude
wono affaire jinna on e ko waɗi haray no wawi ɗum annade wofi mo yiltitade ƴettira ɗum mo landi kadi yimɓe ɓen partage on ɗon audio fino jama o wawira heɓude accès makko woko lillahi fillahi wone wadde kono no woodi mo golliɗi fennuɗomo ko on addanimi audio on ko on addi kadi ko kanko emo fennimo wo oya wi ko fi lillahi wo na gonga fiw o yo wallumo laɓɓintina noon mo ɗon hota jama o yiw gonga no makiri ɗon ni fatwa o ɗo hara leyɗe ɗen no serti alaaliji ɗin no on teleɗo joni on acca hakke ɓe moccoɓe ɓurɓe ɗuɗude ɓen e maɓɓe hande yo Allah fewna ɓe yaafo mi yaafoɓe wona ko sunna wi kon ɓe woni wadde few ma paare maɓɓe ɗen kono ɓe heɓira jiifaji heewuɗi mbuuɗi ɗum woni ma paare maɓɓe ɗen fenugol ɗum no woni daydana maɓɓe woni jikku maɓɓe fenugol ngol janfagol ngol wowlugol kawakeji kulaleji joni moccugol ka lasili mo be yo wonu moccanowo hoore mum sen daari ko nelaɗo mocciri kon ha hande o moccirali jusu fo o jangali jusu fo wona hay corteji juutuɗi ko konguɗi seeɗaji o moccirayno corteji daɓɓi ko hombo woni wawata fatiha ɓe moccunoɓe o gatanoɗo on wona fatiha ɓe moccirnomo ɓe ɓeydan ɗon hay fus ko hombo woni wawata qul huwallahu e falak e nas wona malaika ɓen ko ɓe moccirno nelaɗo e mbileyagal ngal wona falak e nas ko hombo ronkata ɗum ayatal kursi ko hombo ronkata ɗum yani wota sikku wonde moccugol ngol ko be harɗa hunji qur'ana on fop si wi'a a mocca e goɗɗo ma a moccitoto ma sikkaɓe moccoɓe kamɓe coraji ɗin ko lahara ɓe ittiroyɗi ko ɗum ɗo ɓe woni ɗanide yimɓe ɓen hay hunde ɓe wona hay fus joni en wi moccugol en distance ko si tawi ala few ɗon on fof hay goto ala moccowo inne awa ɓay feere ala joni yo wattuɗu téléphone o waɗam haute voix oya mocca no gasa cheytane si nani ko jangata ɗon kon no gasa gi doga gi porto so tawi ko cheytane kono kala mo yi ɗon publicity awa miɗo mocca miɗo moccoɓe no nokku kaari waɗa pilakije ma winna waɗa e vidéo ji partage andu na fi Allah ko fenade puisque fi Allah ɓe no metti fi on tigi yiyata yimɓe fopp yo wubbo ara e maɗa ta ko fi Allah watta ɓen woloɓe hayso ɓenni ko fi Allah ko fenade wallahi ko fi ɓe heɓe mbuuɗi waloɓe fi Allah ɓen kara han wonde hay hettirtaɓe kara hay ɓe jaɓirante par ce que fi Allah on no weli amude ha feƴƴiti no weli amude donc ɗum oɗo partage ɗo vidéo makko wiɗo hari mo moccira en distance kono o nani moƴƴa o acciti kono ɓay o nani o fatwa ɗo joni haray awa joni o yimɓe ɓen kanko ko fi Allah wone moccirde yo yimɓe partage vidéo makko on wallahi wona gonga makko waɗiroɓe fi Allah ɓen ɓe yiɗa ɗum saako ando ha mutoyo puisque yimɓe ha to yimɓe moccagol ɓe no ɗuuɗi hara yo ɓe hulu Allah ta goɗɗo wi hunde ko fi Allah taw himo andi ko faala ko nangugol yimɓe ɓen o fuɗɗo noon ittingol ɓe Allah dow kanko o ɗaynatake o billahi tawfiq ka lande ɗo waɗa lande seeɗa tawi tam on juuti kono adden ɗo seeɗa e lande ɗen jaatna as'ila wa minha anna shakhsan sa'ala ma hukmul haidi fi massi ajza'i al-mushaf ɓeɗo ko landi ko sonnajo wonduɗo ƴiƴam filayeru woɓe nani wonde hara nawa memo qur'ana timmuɗo on ene memugol wona juzu on kadi ɗum kadi haray o memay ko ɓuri sellude konngudi karamakoɓe konngol jumhuru ngol jusuji ɗin kadi o memata puisque ɗon ko qur'an alqur'ana on na wiide ko bende wona kamil fof si ndi ene alqur'ana aya ko alqur'an cortewol ko alqur'an no hani teddinde no hani renude no hani hiwde ko ɗum waɗi wiyatake joni ɓay ko jusu ayo mi liɓu ɗum kam mi liɓi o bayna qur'ana timmude si tawi haysi ko ɗerol gotol bal haysi ko aya goto si a fenni wonde ɗum na qur'ana ma a liɓi ɗum ka tuuni ka soɓi e hoore tembete hara wonto yalti dina donc ko ɓuri sellude kon ko wonde sonnajo fiiliɗo hay jusu o memata o memira juuɗe makko ɗen sinara mo waɗi ganji
joni kono lonto mun no wuuti Allah no waɗi application joni ka téléphone ɗin yo ƴettuɗin ɗon o hutora ɗum noon hino sella ko waɗi hayso o memi vitriwal ngal ka écran wona alqur'an tigi o memi ko vitre o memi ɗum ɗon haɗata himo wawi wadde ɗum ɗon wabillahi tawfiq. Su'alu thani mukhatabatu wa muhadathatun bayna al-khatib wa makhtubati fi al-halal. Ko ɓeɗo landi ko ƴamuɗo sonnajo e nder ƴamal ngal o jombali mo taw dewgal humaka hakkude maɓɓe wosino sella ka ɓe yewta yewtereji dagiɗi pooɗiɗi kono wona yewtereji harmuɗi. Yewtereji hakkude maɓɓe yoɓe andu ko yewtere hakkude gorko jarano e debbo jarano ɗum noon yoɓe andu ɗum ɗum taw par ce que wigol to joni a naɓi haɓɓere goro a tolnama ɗum hollali hay fusta o no dagi hakkude moɗon kanko no yewtirta e debbo jarano noon ko noon yewtirta e makko kanko mo wonɗa e ƴamude on ko ɗum waɗi ko hani kon wota ɓe juuti yewtere few hay sina yewtereji lugguɗi ɗin ko taɓe juuti yewtere ɗon ha ɗo gasa seytane ɓatto ɗon ina waɗe hunde kare warre ni siko landagol mo hiwragol mo tun landomo ko honno way to hiiɗa e jang alhamdulillah a yano ka l'école a arti way ɓuran on a hunjino ko finɗa kon hanki sifan ɗon ɓe waynodira kono poɗugo yewtere ton hi ko honno wawɗa hi a morino a wanna ɗum ɗo ɗum ɗon haray hay minatano harmi kono wona ko hani wabillahi tawfiq. Séri bébé ɗum ɗon fof yonti accu hol serugol ɗon e on bébé ɗon fof ɗin konguɗi kalimatul hubbi ɓeno kalimatul hubbi ani konguɗi giggol ɗum no moƴƴi ka o acca ɗum min alno harmi de kono ko no moƴƴi yo accu ɗum to hatuma o jombimo o kono ko andirta yimɓe men ɓen pinal ngal no manki no fanɗi wi o ɓeygu mum séri ma bébé ma jiwo ango ma curbaji ango ɗin konguɗi fayda ko montigi jombali ko ɓen ɗin wowlete joni ko ɓeygu ma no hanɗa wowlugol ɗum sa ɓeygu ari a séri a jokkimo ɗon a fiilike mayni séri weltoto ha o sikka o hewtoyi kakkode dow kono ko fayda fi giggol ngol ko heewi kon ko ka harmi to yimɓe wone hutorde kono noon kadi debbo jiwo on kadi no fanɗi yani finanɗo wowlangol sifa ɗin konguɗi ɗi o wowlanta ɗi rewɓe jattoɓe wowlanta jatigi mum ɗin tawa debbo jombaɗo on wowlanayi ɗum ɗon moodi mum o welto ɗum komi andi kon ko Sénégal Sénégal ɓay toon on tigi yangori toon sonnajo on ande makko nden fof ko honno moodi makko weltorantam wallahu almustaan Allah waɗi sifa ɗum kadi ka sonnaɓe meɗen nani. السؤال الثالث كتابة وثيقة من المحكمة على عدم الزواج عليها والإشهاد عليه هل يجوز للشاهد أن يشهد على ذلك ɓeɗo ko landi wosi tawi goɗɗo ƴami jiwo ha o kama joni kono jiwo on no waɗi condition wonde wona yo gorko o jombuto hande kadi joni noon koyeɓe yahu ka tribunal ka justice ma ka mairie ɓe winda ɓe signa wonde hi a jombata hande kadi goɗɗo fannin yiɗen wondi haray simi mayi noon komi attima mayri ɗa wawi jomboyde ɓawo ɗum kono mbino wuuri o woya komin tu est ce que windugol ɗum no dagi si tawi ɗum windama wongol seede innawa ko kaari woni seede wonde o sonnajo waɗi condition e hoore moodi makko nayi moodi makko jomboyi goɗɗo goo nayi o heɓu sina wongo seede ɗum no dagi waɗugol condition on no dagi seedagol ɗum noon karama koɓe lutoda wonde no dagi ko honto ɓe lutodiroy ko est ce que o gorko no waɗɗimo yo hunnoy ndin aadi ɗon ka waɗɗakimo woɓe no inni si tawi sonnajo wi min sa a jombaylan si min a jombami ko wonde a jombata goɗɗo dey e hoore am mi heɓata sina woɓɓe wi si gorko mi wi awa mi jaɓi haray waɗɗike mo na yo jomboye few ɓe ƴetti dal e wonde la sallah sallam maki inna ahaqqa ma awfaytum bihi min alshuruti mastahlaltum bihi alfuruja o maaki
shartiji ɗi hanuɗon hunnugol ɗin ɗi ɓurɗon hanude hunnugol ɗin ko shartiji waɗɗi ha farji sonnajo on dagani on. idan oɗo ko o sonnajo on si tawi o gorko wino mi wakkilaki o innano awa ɗaɓɓire nokkugo o andatano ko on ɗon haddani ko honɗum waɗi ha o andi ko on ɗon haddani ko jabugol on condition ɗon kamɓe ko noon ɓe watti ɗon la sa sallam maki almuslimuna ala shurutihim julɓen ko hoore chartiji maɓɓe ɗin ko ɗin ɓe yata e mum ya ayyuha alladhina amanu awfu bil uqud e julɓe hunne piɓle ko fiɓuɗon kon e Allah wi kadi wa awfu bil ahdi inna al ahda kana mas'ulan hunne aadi koko landitete e daliji bus ko wonde neɗɗo so ƴetti engagement mo hani hunnugol engagement o woɓɓe goo inni o woya waɗɗaki fes hunnugol ɗum ɗon ko waɗi shartun a halla haraman ko charte harminɗo ko dagino no dagani gorko ƴettugol rewɓe nayo fankihu ma taba lakum min annisa'i mathna wa thulatha wa ruba jombe laaɓanɓe on ɓe ge sonnaɓe ɗiɗo ma tato ma nayo o charte ɗo falama harminde ɗum ne laaɗo maki kullu sharti laysa fi kitabillahi fahuwa batilun walaw kana mi'ata sharti kala sharti mo ala ka deftere Allah ko merejo o kontatake haysi woni shartiji temedere karaɓiri ɗon waɗɗaki mo hunnugol on sharti ɗon no dagani mo ka o jaɓa sharti on kono ko ɓuri moƴƴude so andi o hunnata hara o jaɓali kono so jaɓi tawoyi o ɓilloroyi ƴettoygol debbo goɗɗo go o hato jinoyi e muɗum haray o shartiɗa bonnata few yo ƴettu o toro Allah yo Allah yaafamo wa billahi tawfiq. السؤال الرابع حكم ختان الكبير وهل الأغلف يؤم الناس في الصلاة. eɗo ko landi ko ñawore sunningol gorko tawa o janɗi woni mo ko ba père de famille e nokkeli goo wano ɓe waɗi misal on wano Guinée Bissau ɓe leƴƴi goo no toon ɓe wona julɓe ɓe sunninta hay worɓe ɓe on tigi woniray noon karandenjo ha ñande o maayi hatta o jomba o heɓa ɓiɓɓe joni noon woɓɓe naatde kal islam kono hara ko moko baɓe kono ɓe teddinaka haray ko honno fi teddingol ɓe ngol joni ɗo eɓe teddinede ɓe sunninede est ce que no sella ka ɓe almo wano ka ɓeygure maɓɓe ɓe wona almami karandenjo no sella ka yani sunnine gongol wona charte fi sellugol almami yagal wi kala malikankoɓe ɓe inni min al makruhi a'immatul aqlafi no jeeya ko aña almami solijo yani mo sunninaka yaafa ɗon konngol ngol kono noon kono aña nawdema bonna e julde nden few joni noon o mawɗo ɗo si tawi o falama sunninede darete sikka docteur ɓe ɓen si tawi tampintamo ha yo sunnine na ella yo sunnine si tawi noon masalan o loyi docteur ɓe gini so sunninama no gasa ɗum ɗo wona saabu makko ma addanaymo ella e tampere ɓe ƴiƴanɗan haray si barminama ƴiƴanɗan yawata taƴude ma no wondi e diabete siko noon yoɓe tertormo noon hay so sunninaka kono noon sina ɗum haray ko yo sunnine ko ɗum ɗon woni ko selli kon ko ɓuri selde konnguri karama koɓe ɓen ɗum ɗon ko waɗɗi ɗum amma teddingo sonnaɓe ɓen ɗum ɗon ko sunna wabillahi tawfiq. السؤال الخامس حكم الاحتفال بمناسبة ختان المرأة ختان المرأة بعد برئها وهل تغتسل للجنابة. ɓeɗo fayni landangal ɗo no nande e ngala ko honɗon ñawore waɗugo cérémonie fi ƴawtingol jiwɓe ɓen ɓe teddinama ɓe selli joni fi ƴawtingol ɓe ngol waɗugol cérémonie mo ɓondira defa woodi est ce que kanko jiwo on o loototo kadi longal ɓay o selli o ƴawti o woye ko yen andu tawa betijo woni ko gorko woni ko debbo ko julɗo ko be o juula fewndo ka woni betijo ɗon e inna ɓeyna o beti wona julɗo wona kefere ko hakkude ɗon o woye
ani beti yagal no asi onti barmu ka koyngal hatta o juula yo juulu e kadi fi o selli no asi ko barme onti barmu ka koyngal ma ka nowru ma ka jungo selli o lotanta ko fi ɗum hay fus loto janaba fi on ɗum amma moɓodirgol defa waɗa cérémonie ɗum ɗon l'islamu yamira ɗum islamu yamira on cérémonie ɗon tawi yani weltanagol ɓe noon ɓay ɓe suusi ɓe jaaɓi sunninede weltanoɓe jonna ɓe mbuuɗi seeɗa ɗum ɗon ella ala kono waɗugol cérémonie ji moɓodira defa waɗa piiji ɗum ɗon koye bidiyaji ɗi jeeya wabillahi tawfiq soalu sadis إذا جامع الرجل زوجته ثم خرج من منيه منها عند انحنائها فهل تعيد الغسل oɗo sonnajo o wi so yiide e modi makko e daɗɗude woni ha neɓoyi o immoyke so o turike ndiyan gorko on ɗan yalta e makko no wawi joni ɓe yiide ha ɓe gayna o yaha o lootoyo woni ya neɓoya ndiyan ɗan yalta noon est ce que si ndiyan ɗan yaltiti ɗon haray waɗɗike mo lootagol kadi fay longal ɗon waɗɗaki mo lootagol longal ko yidande aranere nden tun ko nden ɗon so lootanike nden ɗon longal haray waɗɗaki mo lootagol longal allahumma sina hara ko fewnu ko ndiyan ɗan yaltata fotanimo kadi wayi wasi tawi ko kanko e modi makko ɓe yirde kadi laawol ɗimmol wa'animo noon fotugol ngol ɗo haray no tanƴina ndiyam makko mani ɗan yalti si ndiyam mani yalti woni ko e gorko woni ko e debbo yaltiri e faale e dakamme haray waɗɗike on tigi lootagol longal kono sina ɗum haray waɗɗaki hay worɓe kan no heɓa ɗum worɓe tawi ko wiyete ixal ko wiyete ixal ko yiɗugol e sonnajo muɗum ndiyan ɗan ronka yaltude no gasa ɗan déclenche o kaɗan woni toon ɗan aroya ha kattiyo hun ɗan kalo ɗon ɓe gayna o yimmo o yaha lootoyo wonoya sawrno si waloyke noon ɗan yalta mani on tigi har namadi mani on tigi kono ɗan yalta haran ɗan na faale ɗan yaltini ɗan ƴila tun ɗan yaltani siko ɗum ɗon haray waɗɗaki mo lootagol longal laawol ɗimmol ɓay tun o lotinoke law saabu ko yiide sonnajo on kon ko ixalo si iwi o yaltini ndiyan ɗum ɗon waɗɗaki mo haray lootagol longal wabillahi tawfiq السؤال الأخير الحلاق هل يجوز له أن يحلق لحية الزبون إذا طلب أو حلق القزع oɗo ko landi ko waɗɗo salon de coiffure fembo mo jogi salon makko ɗon andi noon ɓawti salon yette bari ɓe aray toon kono ha yette soɓe kadi aray toon joni yette soɓe wonde aray toon inna fembanan waare nden ɗo kadi yaali no selanama kawo femba waare maɓɓe nde ma yette soɓe goo ɓe yi star jogo no fembi pelette no fembi pelette kankadi o innawa fembelan pelette ɗen ko wiyete gaza yaali no sella ka o femba ɗum ko selli ko nge konnguri karama koɓɓen haray sellata ka o fembira non puisque ko allah subahana taala wi wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan ko yen wallodir e hoore kulol allah e hoore moƴƴere nden wota en wallodir e hoore bakkatu e hoore jaggitere so o wallimo o fembi waare nden nelaɗo no maaki waffiru luha janɗine baye ɗen terte baye ɗen o wallimo o fembi hara himo jogii bakkatu ko o wallimo ha o yeddi allah kon ko noon kadi ka gaza en jantike wonde nela sa sallama zajara anil gaza fembugol sengo cenɗe goo e hoore nde meka cenɗe goo ɗum woni gaza nelaɗo ñaaɗi fi mum kono nelaɗo ñaaɗi fi mum haray mo ƴawaɗugol so on tigi wallitike ɗum ɗon haray mo jogii bakkatu idan haray mana mum yo on ti ɗaɓɓu ko golla harana salon de coiffure o udditi ɓay sina ɗum fayda ko aroɓe sifa ɗin pembi ɓen ko ɓen ɓuri ɗuɗude so wakkilike noon kadi no gasa sa acciri hunde saabu allah lontante ko ɓuri ɗum moƴƴude so utti salon o winda ɗon wenna min noon mi fembata waare few mi fembata kadi pelette o heɓa e makko baɓe aroɓe fembo ka makko ɓe yoɓa mo hara inchallah o heɓa mbuuɗi hay si ɗuuɗa hara ɗi dagi ɗi waɗa barki e muɗum allah arsuku en mbuuɗi hara ko ɗuuɗi waɗa ɗi barki hara ko dagiɗi kadi
haray ko ɗo wonde darade wa jazakumullah khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al-amin. barakallahu fikum wa fi ahlikum kullu.